ke UDP Nongtalang Circle, kelapan ke burom ya Ma Lahkmen Rymbui ubala job yang kum UMLA ke amlarem konstituensi, hak jialang kaba ipu ipieng kabalong hak haar pusau terik leber, hamadan remusan hasnong Nongtalang kabade kesnong try jong UMLA. Ya kajing yalang lapan ya de special bare balayo kajing kren piang burom na wahe snong ka Nongtalang umiling do. Layo kajing kren lingkot na uhat pochen advisor Nongtalang Circle bat na uhat menling do. UMLA kathan Ma Lahkmen Rymbui hakajing kren ulaong kajing job election jong u kadai kajing job jong upat ba la kadai kinong kershan ne kibam kershan kamper Henry di bandan kamen siem ben iwe ya iwe. Ulakhat di kiseng san perthai ki baju kentho kan no ban kelet no ke election na ka benta ka bha kamiat jong ka constituency bat ulakular ban bud di ni ki scheme penroy ba pher haman kisnong ki thau ka constituency. Hagan ni kasngi na lor ka jingpen ko burom ya UMLA kathan la airu e ki jing ai so bha sha ki briu ki baduna dekhat met kumju sha ki riu temen ki bala no rta bat sha ki nong roi sur election. Kalau wes nak kau mas, mana cubi? Kami cukup nokik dari dua ada, tadi yang kecong ke hashtag, dia kecing sango, dia kecing kemen, dia katakan kan su kecing clear, hai bah, kecong kata, hai bah, ke konsi berapa kaiju, hai bah pasti, ju yakmen lam, sirok, bagi romba, sirok, bagi manmai, sirok, bagi manfa, sirok bagi derel, sirok bagi daka. Bagi pembawa bisnya dengan sekian juga. Pride untuk ini. Pride.